anak ibu ko dewa. Wani-wani begitu. Ngawe lu mulu paling kadang jagat pejang kayu mangke. Saja wanen saja dewa ngerugen oh jagat pejeng. Sing kenyanya mah. Nya nane arep nyai buku jadi. Sing nyai nawangin yang bakal harapin dewa anak ibu ko jani. Si Umas. Jani tonton anu kawisesan Ki Beneso Gunung Kawitansa. Nah, ane jani kantosan. Kengken penadian kengken kewisesan Beneso Gunung Kawi panjang nama. Yen Yuki mah bener kawiseso begitu menadi dan liak kadang-kadang jagat musuh. Yang saja dewa sakti mau seso melarang ane madan Panca Durga di jagat musuh. Arak nanti ngelawan si aku Beneso Gunung Kawi kayak Nih, lawan Beneso Gunung Kawi yang akan ganceng. Paman betul. Dia. Bang Sidajak saya mas sekarang di mana? Kapan Sido mapi kuliah? Tel. Panugrahan ide yang pramesti guru. Aduh. Ada akan Sido, anak seorang kendali kawisesan ke isi mas. Dansa.